ام در باسی دیاربکری بین شرف خان زیری پیوداری پلتفرما زمانی کردی میوانی منه دنباش که شرف خان نویساندنا تزین اکادمیک بکرمانجی و سازاکی جبرزی نو یا زانینگاه دیجله و جالیوه و چاوات نرخاندن پیشوازی کرن که جمال اف بریاره گنها هاتیه دان هنی کی درنگ ما د پلتفرما زمان کردی ده برژی ما دیجی تشتی ما هلوست تاخد دیار کربو ما قلت بو اب نتشتكي منطقيه ونجي يعني بكولتورا اكاديميك و مرود كاره وينا بك يك يعني اف تشتكو هاتبو yani ev tedbire guhatı müstendim betir tişteki bürokratik bu yani em bejin zaningah Dicle nav xwede le cem xwe ev rezikname çekiri bu u yani xwe hapis kiri bu mal zaningah edin le hamide veredin bi Kurdî dahat nivîsandin yani bi Kurmancî û Zazakî bi hevre dahat nivîsandin ez xwezanim mesela Mêrdînê dahat nivîsandin li Bûşê û gelek de veredin fakat zaningah Dicle yani a Diyarbekirî ev tedbira go bemane bu yani baamin daniş xware û heger ji wê gav paş davet min veger yabin ev tiştekî pir baş e û gavekî baş e û em piştgirtiya wê şîtikin gerek Kurd wexta beşê Kurdî bixwînin zimanê Kurdî kültura Kurdî em bêjin edebiyata Kurdî bixwîne divê tezê xwe jî bi Kurdî binivîsînin yana wateya go merov programa Kurdî bixwîne zêde namîne ji ber wê yekê jî gavek baş e û em pîroz dikin بگو من گرنگی آویه که هیا که شرف خان گو تزی اکادمیک به کردی ورنن ویساندن زنیگاه دیجله زنیگاه حکمزن ل باکوری کردستانیه گلو اف یک دکاری به yani حول دانه که تشویق گو تزین اکادمیک زیاده تر ل زنیگاه دیجله بینن ویساندن تو چواد بینه چواد نرخینه na keko ev gavekî baş e divê ev gav firehtir bibe mezintir bibe niha ev gava gulvir hatiye ya Diyarbekir hatiye zanîngeha Diyarbekir hatiye avêtin gavekî yani derî vetke hêdî em ew pêşdarazînên got derheqa zimanê Kurdî de hebûn we got hêdî wê newtralîze bibin mesela berîn hab demekê li zanîngeha Mêrdînê jî nêzîkî pêncî şagird ê lisansê û lisansa bilind girtin ev jî niha vê demê bû hema berîn hab çend roja bû ez hêvî dikim got mesele gav ev mesele firetir bibe û zimanê Kurdî bibe xwediyê statûyekê niha wexta got tu zimanê Kurdî neke xwediyê statûyekê û li ser daxwaza hinek rektora ya jî hinek em bêjin profesora ya jî hinekî kesê gotedî yani hestê wa fikrê wa nezelalin tu amanetî wa bike ev tiştekî yani encamekî baş dernaxe ji ber wê yekê jî em dibêjin zimanê Kurdî divê bibe zimanê perwerdê zimanê Kurdî divê bibe zimanê fermî û divê statûyek zimanê Kurdî hebe li welatê me yani îtiraf pê bêkirin mesela bi hezara mamoste mezûn bûne zimanê Kurdî edebiyata Kurdî xelas kirine îro tayîna wan nayê kirin yani heger hûn bixwazin vê mafî bidin yani ev maf bibe ê Kurda divê hûn hêsantir bikin got kes karibê bi zimanê xwe kar jî bike û tiştê dijî bêje ez ên ha misale gelek biçûk ji terbêjim kekê Cemal biçûk û mezin yani wexta got TRT Kurdiya got dewlet bi destê xwe 24 saeta Kurmancî Zazakî weşanê dike bêje na wala ez ê weşanê bi Tirkî bikim nûçeyê xwe bi Tirkî çêkim ya jî programê xwe bernameyê xwe ez ê bi Tirkî çêkim müzîka xwe ez ê bi Tirkî çêkim wateya navê TRT Kurdî namînî madem navê wê TRT Kurdî ye divê program jî bi Kurdî bin li zanîngeha jî heman tiştê wexta got beşa Kurdî bê wexta got zimanê Kurdî bê dîroka Kurdî bê edebiyata Kurdî bê divê tezê me jî bi wî zimanî bên nivîsandin ma gotine şarezayê wî zimanî bê wê dîrokê bê wê edebiyatê bê tu şerezayê çi ma yani wexta got tu bi Tirkî binivîsînê bi rastî piçekî bêwate dibe wexta got hat nivîsandin karin wergerînî jî ma em nedijin
مرو او پرتوک و کتاب و تزه گو تین نویساندن مرو کارب حیسانی ورگرنده ترکی دورا لدوی او کسی گو نویسکار به او کسی گو اکادمیسین به کارب بکردی و بکرمانجی و زازاکی هر دوا کارب تزه خود بنویسینه تشتک جبنا گلو خزایتر هیه يعني از نزانم يعني قالك جاري لجغرافيا ما لعردنيغاريا ما تشقل كي براويجي دبن برمخلوق دبن ها لسروبنو دبن دقلبن يعني بشا كردي بخوي زمان كردي بخوي ادبيات كردي بخوي وتزا خب زمان كي دي بنويس ما انجليزي نو هاي ما فرنسي نو هاي ما عربي نو هاي يعني بتركي نو هاي هم زمان وهاي لغو تسر كردا تز سر زمان كردي يابو سروبن جيد غهره سری دبی نگ دبی سری یعنی هر کس لگورا خو تشتکی داتینی افجی باور بک جبه استاتویا زمان کردی ته اگر زمان کردی ببه خودی استاتو ببه فرمی او پرسکریک جی و گاف هول رابن که جمال که شرف خانها بگو من نزدیک احیا برانبری کرمانجی زازاکی کردی ل ترکیه مقابنی و سکنکی نگاتیف یعنی لسوید تزانی کو سامر nüfusa vana fazla 20,000 kese bi 100 milyon ankiron devlet iş bütçe xwe divaqetên ji bo pêşxistina zimanê Samî ji xwe re wekî dewlemendiyekî welatê xwe dibîne. Li Tirkiye berova jî siyasetmedar çi ji destê watê dixwazin astengiyan pêşiya kurmancî, kurdî derbixin. Ev yek jî gelo nayê wê wateyê ku ev pêngava got zanîngeha Dîcle avêtî van dîtinê wan ku Kurdî têrê nake got bibe zimanekî akademîk pûç derdixe? Keko wê jî pûç derdixe yani çawa keke Cemal niha zimanê Kurdî têra xwe zimankî akademîkî jî زمانی کردی زمانی ادبیاتی جی هلبستی جی موزیکی جی روزنامه‌وانی جی که جمال کردستان 24 ساعتا به کردی و یعنی کردیا بشا سورانی و کرمانجی و شانت که یعنی اوی گو بیجی زمانی کردی تیره نا که برا هرش خور هر بر گولکا برا هر بر گاران باشتر جیره اوا ایگو و کارافیم نکن برا زیده نا آخفن یعنی گوتنی که هید بیجی بقاسی گوتزانی به باخف بقاسی گوتزانی به تشتابش لئما لفير الولايات مال تركيا جي باكوري كردستان جي قالك انسان داخل لنزان يا جي زانن فتشيرن لحساب واتي شنو الحساب واتي ولد بيجن هاو كسي جو بيجي زمان كردي تيري ناكي براستي يعني مروبات كني بزمان كردي دیروک تینی ویساندن زمانی کردی ادبیات تینی ویساندن هلبست تینی ویساندن ماتماتیک تینی ویساند تو چی بخوازی و باشوری یعنی باشوری کردستانی امزانم گوش سال سیهی و ورد پرورده زمانی کردی هیه که باشه اف کسی گوا گوتنی ولو قلاو ولو مزن دکن های واج زمانی کردی باشوری کردستانی چی بوی چی نبوی یعنی گلک جاری او کسی گودشتغلن yani gotin ad bejin ya jî medya de devera de xwedî dîtinin bawer bi gelek jwa yani merov dibêje çilo ev çit bejin çike xwe akademîk ya jî rojnamevanî girtine ma kîja dinyayê dijîn li ku dijîn we gote kerem kir yani mesela deverekî wek Swêd û gelek deverê din yani devlet bi milyona bütçe vedqetîne ji bo ziman û kültür pêşkevin li ême yani em hene yani em hene Kurd hene li resmiyetê de em tunene di qanûna de em tunene di makezagonê de yani qanûna asasî de Kurd tunene ma neş ber wilo em dibêjin bera zimanê Kurdî bibe xwedî statû bera zimanê Kurdî bibe fermî bera zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê îja ev ji ber va tiştayê û em li hevin Kurd li hevin wexta got tu di vî warî de li Kurda guhdar nekî û tu hertim û daîm zimanê Kurdî û kultûr û tiştê Kurda bi tiştê dervî meşrû ve tu girê bide ew derî kilît dibe tê xelqandin divê ew derî vebe em Kurdin em wego ew dibêjin heger em birayê hevdû bin sala em hezara em bi hev re jiyabin divê ev pirsa ziman hêdî gav bi gav yani bibe xwedî statû gerek zimanê Kurdî ji bin mohra ew siyaseta got em dibêjin yani tedî nel gora çikê dimeşe gerek ji bin wê derkeve yani her Kurdê got Kurdî de axive nayê manê got hinekî bombe destê wadine ya nizam çi destê wadine Kurd e zimanê xwe de axive zimanê dayîka wan e ji ber wê yekê jî yani Tirk jî gerek ev fobya wa tirsa wa
هێدی ڕابەیانی هون چیش کوردات ترسن چ دەردەوە کوردار هەیە یعنی هەگەرم برای هەفتوو بن یا ژێم جیرانی هەفتوو بن دەبش براتێژی بەردەم جیرانی هەفتوونە هونجی زانن سەرۆکوەزیرەوە کوردی ئاخەوین نها ئیرۆ تەرەتە کوردی 24 ساعتا بە کوردی وەشانێت کە ئەمێ بێژن دەرزا بژارتە هەیە ئەمێ بێژن لە زانینگەها بەشی کوردی هەنە ینی بەڕاستی وەختا گوت تو دوێ مەسەلەدا نە بە هەفتوو vegirê dayî be tu ne xwedî dîtin be û çaxê tu dikarî yek çep lêxe êdî rast vegere ma heger li Mêrdînê li deverê din te teza xwe Kurdî dinivîsan çimal Diyarbekir tê wî mafî nagire rêziknameyekî biçûçik li Diyarbekir çêkirine bu gora wê rêziknamê efendim bi zimanekî gone Tirkî be hûn nikarin xêr e du çima beşa Kurdî vetkê wî çaxî ji ber wê yekê yanî evê got vî karî dadkevin keke Cemal gotina dawî evê got vî karî dadkevin divê kumê xwedeynin berxwe zimanê Kurdî nas bikin zimanê Kurdî bibe zimanê fermî zimanê Kurdî bibe xwedî statû û bibe zimanê perwerdeyî Spasiya te dikim keke Şerefxan Zîrî pevdarê platforma Zimanê Kurdî goj Diyarbekirê Bakurê Kurdistanê ti meyvanê spas bo te jî keke Cemal